for me that say me didn't prophet Eric Akwesentwi me no kwakus before see Messi in me say innocent na awrade me say awrade hira na esumdwe di ma oman Ghana ene nana akufo ado ye mampani the DC fufura wa yi omo ene na omo mo office na wa be nwatwuma nana akufo ado ma mo apia na wa ye reshuffle na wo se kanoforata finance minister kwa wa clear no wa ya de we na Ghana for we me kura me bedi MPP achi na manya ahotoso say criminals ni nyina afri kurom ana onkwaso na mami chia me amedofo ba ko ewo abrochimam ami chia madofo bi o won ade me ho adwene odofo me na to form na eyeni nyina si odifo ko se twi sire so so pempelifo ne adofo a ebe nyina mo amu bejam nyina nyame hyiram eye Friday be na wotwe which is 24th na yina hyase kofem 25th ko siada no ya be wusum fefefe na nti God's Revelation Ministry man nyina ye nyina ye ko podompem abotwi akoya so kese ewo asase ne so me patonti awo ye be fa life from the land of mercy so ade akoba bia the land of mercy the prayer land no ye ba kwa so ho ade ma me na nai awoi nti me srawo ye the cash ba be sisi aso down ni na abotwi abobrede yakọ ma me fanchi akese ma me nua ba ma mesejikum e wa bruchire mesejikum michiawo ona wa bom siketu you bless my heart with money I didn't expect me ameni naso and you have done it you surprised me why I didn't bring me so say when you on dokesi e dey amame indeed you are true brother Amisha na mami ame so mi ame dofu mami muni oh you are Muslim but you still have a love for me what don't fucking shit baby mami muni indeed you are too much you surprised me Orofo nyame nshira I'm muni nyame nshira we are Muslim but you have a love the compassion for me seven and never now be support me nyame nshira wa mana bra dwene ntia seso nyame susu nyama na anwe ho na waye nyame nshira afa do fo akabia wo de wakaso ba be so masen a be so masen akonya ne da ho be so masen abo kontrofo ni fa nyonko a woja pade enka so tibisrawo be kam ho afa emi nyama yakọ ani mayentie audio bi a abrantie bi a ye nua be ma mecho maama eye ye former president the wo faase ya ni pabonfo bi kam ti bom bonu ti okun no bro no peche ni ti peche ne sebe ne ntohwe gu ni nantem ewo denchira oboase aya bi bisa me nua me bra pani kum chacha se kum onyame asoma ho se no tell oboase that will no go virgin pastor onu so se odwa ne numa se don oboase okwa sakra mo yi enu na nana ikufu adu tutu anamoko se new oboase no more than chira oboase na wey asemi si se chi amafo na branch bi a chi no you know how ne na mane e dey betitwa what am I tie the kind of pains abrante na kom ye wi a ye me dikodu asem no na fo adwen kire na subscribe na share link no na nyame nshira entie bra wa mamira ho no pay aja donko le ma chinkwa amen ora hopa u free danger boase a e ba chan o de edition wo ho e ba chan asem ni si na wo hobi omokum bejo mahama na wo hobi nda asene anapai yo bisami mekosonso achewatiefo anapai omutie nyina mo ahwefo nyina Sapa FM jobase no mo ne jobase ko duani mu na
na mo fie nti na me ye prepare say metu kwan mekodi aso okay nti anopa no da samso nyem na mirawo be boso miensa da semsi na irawo boso miensa na mirawo boso miensa my second born oyoba very good no I won 3 months na if you need me if you sorry na meko mefu na se meko na mpese me ye poultry farm na farm nti sorry na meko nti na mintimi enya emrema nti me ma na ko tsana ma me nchen se na mbetimi ahwe no ne wi nti that very Monday no na imagine se meko di aso akototo nyema bi ne abaye madwuma nti abobe 8:30 to 9 ni mu no na ye ready se meko nti baby ekofo kan so okodi aso a o ma ye kwan foforo di aso station wa hani dunko station wa ha nti mi fi oso no ha mbedu kwan na mte se ye kwan nipa bebre ada de ne ko so wa hai ada ka bi nya accident wa ha na sana na me de me kan mtrim nti mdu hono na omo se konfo na Sunday no omo ba 24 bero bo ne bi na omo hu na omo abon ne bi nso adwane na me say okay ndi hono mu dom na ro ka so paka unya ka fi se dom no dom do so pa ndi ka ne ba obo abepe ma dom no emu bie aso metime afom akojina baabi ndi me toa so kojina akwasiye no anu na mnya kana ndem kumbi aso akototo menoma me kototo na me ban se me du if you be say be 12 1 o'clock ni mo ndi me no bi ma come yo okro mbo ma me kohwe no kwe na me tese se anopai die omobo na nipa na omobo na no mse oye amroba no onye amroba ne mo oye sojeni emu no mbo no nti okay hon ma dwini won mi nyam koma o ya me hon dia 7 dia nti me mi di nkoma di ba no nkoma ye ya mo no bobisa me se na me family na ko se na so nyam yadum kakaka no ndi bana na no pay me ko di aso no ena nti edu enwe be 7-8 no na nkofo adwane won se nkofo adwane fimi ye ho ba no mo se nkofo adwane na mo bia mo se o ni bana wuye no so sujani na sujani asujafo e ba kru anu mo abeche nkofo nti mu dwane omo wa obu ni bia na se beche wo nti omu dwane na mse okay nti wo de wa dwane bi na dwane bi okay nti e de na eche wo ya che mi ko fie me ko dai nti be na ju be 12 o'clock to 1 ana metiso bi bo mi pru ahomachi 1 o'clock obi bo mi pru pam be twice na me say hwan na bom pru nim no nti mo na ma dwem say bia my wife ni bia problem bi na Sapa FM na bom pru no di bia pru na me say hwan ti de me hu an say de obi di na pempro no wasanso apem bi na epro no etuto edemo no ti omuro ma so ya fo makoma nan ene nipa 2 omachi boys 2 nso ka ho na omuro ne omo fie ho no mchichichi bi ene oyo ba oyo be ma wo no ma chichi wo ena omdi etu sim so 7 sorry in fact say emra mro kase die na mitiri ho ne honam nya e moja nko a omobo omdi tu na bro me rough wow mo twa ni Sapa FM dam han we nya brantan a omde bo me sekan na omde bo brantan pa na omde mo we so just na be chi wo no aso ya fo na be chi mi nti omo chi mi sana omde nyina ko gu ka kwan so ho no berase afetie what yes mo kai ya eya asefom obi amane esane obi tio yesi obi amane esane obi Abaranti ya chine good 7 years on cancer no wadam kind of torture ya torture no kind of punishment ya punish no okofia de bibia say ni iraja no ne makura o bia wuwu
That is what should have dear. That chin so sabi. Oba brother nyina o ma de besi o. Obi nyina akọ. I would have watched papa ma. Na owie no de na asema be dan radio station say so you post my say. Mon come asem mame. Ni Ghana a police for the Ghana bad ya yame no. Ano oden. Ora for comment bra. Share like page in for data and share to kese do kese na unya na enwe no. Jai. Na obenya BP. The abranche ke me odi for kose to be ne ya twin. It was so my Ghana a compensating. It was a compensating papa. Ni eche no do. E yo bia mani san obi. Sabi affecting the bema o. Ni bibia say ni bema so de be gina ni wasase so asai. Ye puri e tocha no. Abrati afa yaw mu. Wa compens mu. Ti mesa ye president na Kufuado. O se ade yo. Na na do prema na na show boy. Isa as vice president misremo. Monsoro waka ma abrantie undi dem nsani moja ho nsani mejo ma case no ho a police for Ghana for esremo esi ma live detector obi abone a esi na mo hwehwam yetima bu abrantie aya abrantie yaka de wo bra nsani offense omo hu the rightful person ese ma hu rightful person mo ba touch ni bia na ama abrantie mo touch na ni pense be kwa kodia the Ghana police. Yakasi July, Omalia. I am a chill, Mamma. Now we want to was here na totally no. A woman say, Yenny Abema, Metro Mamma Sufia Busium. Neil come there, ya. Babranti Sudia comes here, 7 Bama, that time I say, on for an entrance as is. Kamukunake. It's a man who the rightful person. Send him also some ya. Then to was for Mount said, Major Mamma, the rightful person. Mukun, once a Muslim, across Adi. Onyonko da no da. Abai, Ghana police forever padam pare, IGP, the slow. Mon sorry na mo police for mon compensate brother. Akoya mu, a lot of trauma mu. Wonya di for multimedia and some mon call. No need for. Ordinary some bedan we are singing. Ye padam pare IGP, a man of swag. Police in Ghana, you know, police is celebrity. Yes, sir. Mama branch pains our common when you feel. No more mind Ghana and it's here. Emra police at you. Police is our friend. Mama and Neddy. So, Mamma and Neddy, no one the brother who could the war. I should treat our Ghana police for. Or Pemu Ratim Wafono, I should did our mamma. Yami can say, within the prophet Eric representative, we default back to back. Niatu Broyemi, a bit Niatu. Netua. 10 now by what you for on the mind. Now, can say, high attention to you. Subscribe, share link. Now, you need James when you need you. The red witch round. And that's it.